Pemirsa ide Betara Mesola ritat kala piodalan Anggara Kasih pindah ke upacara Sani Raja Kemargiang sekadiring pura dalam agung Tampuagan Bangli. Ide Betara Mesola sani ke Semertenin antuk ngerasti tiang kerahayuan tur kerahajengan. Ide Betara Mesola Kemargiang ritat kala piodalan sili tunggilnya nih sekadi nemoning raine Anggara Kasih Tambir ring pura dalam agung Tampuagan Bangli, Mesola metegas ngigel, sesolahan inucap, kepingitang tur medue tujuan antuk nunas pengrestiti kerahayuan tur maning keselamatan, saenyomnyo sakancaning kahanan kaon. Sesolahan puniki taler dados jalaran matur majeng ide Betara, sesolahan puniki keiring suaran gamelan lianan punike, melarapan pamargi inucap sida anggen penjujuan buana agung miwa buana alit. Ekspresi seni miwa budaya, tios mauntang spiritual, Mesola taler medaging ake pisan daging ajahan leluhur Bali. Sesolan puniki sampun ketami dukirin, majeng pengelantur bangsa saha nenten sidak lempasang sake identitas budaya Bali. Des Aryani, Bali TV.